zako hizi siri. Tura-ini ria Makina guku Nairobi turacera mucii hawa Zubeda ta Akenya aingi. Zubeda ehokaga wira wa cibarua kuhunia family yake hamwe na kuhingia mabataro mangi ma kimucii. Aumagara guthie kumatha gucoka na ciringi akoragwo ari munyaka na hari mathabu make ma o muthenya no nginyagia agure maguta ma tawa maria ahuthagira kuruga. Mafuta tando natumia kupikia kwa stove. Hiyo ndo asubuhi na mkanga natengenezea nao watoto chai, lunch na jioni, hiyo ndo natumia. Kuongerereka gwa thogora wa maguta kuracenjia ithabu mahuthiro make kuringana na kiria athukuma. Mapato ni shida. Either upate ama ukose. Haiko ile ati ukoshwa nikiamka asubuhi nikienda kutafuta nitapata. Nato maguta ma tawa tu amu ona thogora wa indo ingi cia mahuthiro ma o muthenya riu ni wambatirite. Maya magiuka o riri thirikari itanyitwo kwambiriria kurenga magoti ta hau kabere mweri uyu. Unga imepanda, sukari imepanda, mkate imepanda. Saizi itabidi nimeskip nimetoa kitu moja hapo ndo tupate mimi na mtoto wangu tupate kukula jioni. Zile vitu nilikuwa napenda kununua mchana itabidi nimeskip, sitakuwa na buy. Ndo mtoto wangu akitoka jioni at least apate ile kidogo chetu ile ndo tukule na yeye. Thogora mweru wa maguta urandirirwo hwai wa ira rita imwe ya feturu ikiongerereka na thendi 17 na kurugamira ciringi 1.3 na thendi 99. Rita imwe ya dithuru ikiongerereka na ciringi 4 na thendi 57 na kurugamira ciringi 96 na thendi 40. Riri maguta ma tawa marongererekire na ciringi 3 na thendi 56. Thogora mweru riu ukirugamira ciringi 87 na thendi 12 hari rita. Gucenjia kwa mathogora maya gukirigirirwo kurehe mugaruruku makiria kuongererwo gwa tigiti na indo ngurani iri thondekagirwo iganda. Maya magiuka o riri bururi urathi na mbere kuhitana na kinguki gia corona kiria kihinyiriirie a Kenya aingi. Hadrini ha Kameme TV yetagwo Ngina wa Wadurwa.